I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Moje ime je Marko i danas igramo ponovo na San Marino, to je druga epizoda na mom kanalu na San Marino sam serveru. Danas sam mislio da uradim posao građevinar, prevoz betona. Znači, evo ovdje imate da se zaposlite, to je take job i ovdje uzmete opremu. Ja sam već zapošljen, pa ću da uzmem samo opremu. I idemo. Samo da uzmem kamion. Ako ima neki. Trebalo bi da ima neki. Da vidimo ovaj da li može. Ne. Sad ćemo da se čekamo da se on tu respawnuje, pa krećemo. Samo da vidim gdje će. Aha, evo ga. Znači idemo. Idete, kucate job. Znači ovdje na serveru su sve komande na engleskom. To jest većina. A vidi ga ovaj radi ninja jacking. Pa nećeš. Evo ovdje vlasnik Janjić, pozdrav za njega. Vlasnik ovog servera. Skripter je Nestor. Znači ovdje dođete i piše vam utovar betona i utovaru se. I onda vozite tamo blizu Burga i istovar. Ovdje imate i drugi deo posla, to je ravnjenje zemljišta. To neću sad, mnogo je dugačko i sad ću samo ovo, da mogu da otpremim klip pre. Znači ovo je jedan od boljih poslova na San Marino. Znači ja sam to već radio i dobija se 1840 čini mi se ili 20 tako nešto. Znači ljudi, uskoro planiram da postanem promoter, da se javim tamo. Ja mislim da je Darija vođa promotera. I ako postanem, snimit ću klip šta sve, to jest koje su promoter komande i šta sve promoter može da uradi, koje funkcije ima. To će biti nekom od narednih klipova. Znači trenutno San Marino ima 371 jednog igrača. Op. Izvinjavam se, nisam baš vidio. 372 igrača, ja sam trenutno drugi level. Nadam se da ću danas brezim na treći. Znači ovo je unikatan server. Svaka čast Nestoru, kako je ovo napravio lepo. Odlično odrađeno. Jo, ne samo da se prevrnem, neće valjda. U prošlom klipu sam prezentovao ovaj server i veoma sam zadovoljan. 140 pregleda za manje od 2 dana. Hvala vam ljudi na ovoj podršci. Da pokušam na ovom klipu 10 lajkova. Evo vidite sad ovdje unikatno se istovara beton. Puni se kao ova rupa. Pazim ovdje da me neko ne udari, da se prevrnem.
Ja kažem. Znači vidite gdje se istovara beton. Nije velika ruta. Idemo polako da vratimo kamion. Šta ovaj radi? Znači ljudi, sinoć sam dobio na lotu 80.000. Ja onako bez veze rekao ajde, svi uplaćuju loto, pa rekao i ja ajde. I uplatim jedan broj 6. Kad vidim izađe ovdje u chatu da sam dobio, ja jedini. 80.000 sam dobio. Znači ljudi, evo uskoro stižemo. Ovamo da završimo posao. Evo ovdje se nalazi posao taksi. Ne znam kakav je posao, nisam probao. Možda probam, ali izgleda da ću na ovome da ostanem. Evo ovdje, građevina je ovdje i tu završavam ovaj posao. Evo vidite, 1800 plata i bonus neki kao. Evo ovdje imate da nastavite sa radom ili da prekinete, ja ću da prekinem. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako se svidio, bacite like, subscribe, neki kreativan komentar. Pozdrav, do sljedeće epizode.